Hello guys, aba bantu benshi bari kubona izi foto ziri kugenda zitrending. Izi foto zikorwa na AI. Reba iyi ngiyi, iyi wagira ngo ni umuntu washushanyije. Iyi ni AI yakoze ino foto. Noneho reba iyi ngiyi na uploadinze foto irangije inkora ino foto. Reba noneho iyi ngiyi, reba noneho iyi, reba. Urabona yuko ari ifoto ziri gukorwa na AI guys. Reba noneho iyi ngiyi. Izi foto ziri gukorwa na AI. Wamfasha nawe warangiza ukamenya uburyo zino foto ziri gukorwa na AI nawe ukamenya ukuntu wazikora. Twagiye guys, uraza mujye muri Chrome yawe nurangiza usacinge mu ijambo ryitwa Gemini. Uraza wandikemo Gemini, okay? Urahita uribona guys gutya. Numara kuribona urahita ugera kuri ino page isa gutya. Urategereza gato guys. Ibi byose birakorwa ku matelefone yanyu mwese bihita bikunda, okay? Noneho twebwe yuko twakoze sign in, urahita ukora sign in, urashyiramo email yawe byonyine, ubundi rero tugera kuri page isa gutya. Ukimara kugera kuri page isa gutya, nta kindi kintu uraza kuza gukora, uraza kuza kwikandira ahangaha guys. Uraza wifungurira ahangaha guys, ahangaha kuri hano guys, ahangaha niho uraza kwifungurira. Ahangaha uraza ukanda hano kuri mowa, umara kuza gukanda hano kuri mowa, nta kindi kintu uraza kuza gukora ahangaha, urabuje gukanda kuri ino link na pininze ahangaha guys. Nunayibura ahangaha ugera muri comment uraza kuza kuyisangamo, okay? Uraza ukandeho, ukimara gukandaho urahita ujya kuri channel guys. Ahantu urahita ubona prompt zose z'aya mafoto urakoresha guys. Urakanda hano, ukimara gukanda hano kuri no link twapininzemo ahangaha, urategereza gato guys, birihuta cyane. Ihangane gato nkwereke, ihangane ifunguke nkwereke guys icyo urahita ukora ahangaha, okay? Urabona yuko ino link irahita ikujyana kuri WhatsApp channel z'ibyo yacu. Noneho icyo uraza kuza gukora, uraza kuza guhita ukanda ahangaha kuri view channel, sibyo? Urahita ukanda hano kuri view channel ahangaha. Ukimara gukanda kuri view channel, yes guys, urahita winjira hano kuri channel yacu. Nurangiza urahita ubona akajambo kitwa flowing. Izi zose ni prompt z'amafoto urakoresha guys. Prompt urakoresha iyi ngiyi. Izi foto zose zakozwe na AI, okay guys? Nawe urahita ubikora nka kuriya tubikoze guys. Wibuke kudukorera follow hano kuri channel yacu, sibyo? Urabona yuko izi foto zose zakozwe na AI kandi prompt yazo iri hano guys. Ni izi ngizi, izi zose ni prompt. N'ibindi icyo uraza kuza gukora, uraza kuza ukore gutyo ukandeho cyane. Numara gukandaho cyane utuza ukande kuri copy. Nubura copy ahangaha ukande ku tudomo dutatu, uratubona ijambo ryitwa copy. Noneho uratuza uribone, dore ngiri copy. Iyo ukopiye gutya ugakopiye, noneho iyo uzamuye gutya nka keyboard ugiye kwandika, utubona yuko bya bindi ukopiye bihari, bihita bigaragara kuri hano kuri keyboard. Noneho nta kindi kintu uhita uza ugakora ahangaha, uhita uza ugiye muri Gemini. Nurangiza kujya muri Gemini, urafungura Gemini muri Chrome se cyangwa se ugiye kuri Play Store udownloading Gemini. Irahari na application kandi ndakeka yihuta, okay? Nurangiza urategereza gatoya Gemini ifunguke. Noneho uyifungura baraza kuza kugusaba gukora login kugira ngo uze kuza kugira ushyiramo email yawe kuri sign in. Twebwe tureze dushyiramo ino prompt kandi guys, ureze kuza kureba muri description, ureze kugenda kuri channel izi prompt zose, izi foto zose hari ahantu zibabikiye, murahita muza kuzibona, sibyo guys? Sibyo? Kandi uze kuza kwibuka gukanda subscribe kuri MTech TV show. Ndabakunda cyane guys. Reka dukore ino foto, turebe gukora ino foto, turebe guys. Ino Gemini ndagushishikariza kuba uyifite rwose guys. Ni application ushobora kuyidownloadinga kuri Play Store
ndetse no kuri App Store birabemera, desktop nabyo birakunda sibyo guys. Mu masegonda make cyane guys, reba ino foto badukoreye, reba. Urabona yuko badukoreye ifoto y'umumeri sibyo, y'umugore, ariko dushaka twahita duhindura igahita dukorera indi foto. Reka duhindure idukorere iyindi foto guys, reka dukorere indi foto gutya. Urebe izi foto ziri gukorwa na AI sibyo. Reka dutegereze gato urebe guys. Yes, wayibonye. Reba ifoto dukoreye ukuntu imeze sibyo guys. Nawe rero izi foto wakwiga kuzikora, ukiga kuzitinga utiriwe ujya muri studio uzitinge guys. Ndabakunda cyane.